لا هرجع كي بنفدم وحمد باش منا دم پیشکش کرنا بولتنا دم جمیر ششو دست پێکێ دەژی سەرنوچە ئیرۆ ئەنجومەنە سەرکردایەتیە پارتی دیموکراتی کوردستان بە سەرۆکاتیە مەسعود بارزانی جڤیا و دجڤینەدە بریار لەسەر وێ چەندێ هاتەدان و بڕێز نێچیروان بارزانی ji بۆی پۆستە سەرۆکاتی هەرێما کوردستانی وەرێ بربژێرکردن و بڕێز مەسرور بارزانی ji بۆی پۆستە سەرۆکێ حکوومەتە هەرێما کوردستانی وەرێ بربژێرکردن دە پرێس کۆنفرانسێکیدا محمود محەممەد گوتوبێژێ فەرمیە پارتی دیموکراتی کوردستان ڕاگەهاند کو پارتی دیموکراتی کوردستان مەسرور بارزانی ji بۆی پۆستە سەرۆکێ حکوومەتە هەرێما کوردستانی بربژێر کرد و نێچیروان بارزانی ji بۆی پۆستە سەرۆکێ هەرێما کوردستانی بربژێر کرد. ایرو انجمن سرکردایەتی پارتی دیموکراتی کوردستان مسرور بارزانی با پۆستا سەرۆکێ حکوومەتە هەرێما کوردستانی بربژێر کرد و نێچیروان بارزانیش با پۆستا سەرۆکێ هەرێما کوردستانی بربژێر کرد. پشتی بداوی هاتنا جوینا انجمن سرکردایەتی پارتی دیموکراتی کوردستان د پرس کنفرانسێکێدا محمود محەممەد گوتۆبێژیە فەرمیە پارتی دیموکراتی کوردستان ڕاگەهاند کۆ پارتی دیموکراتی کوردستان بە دەستڤەئانینا سەرکەفتنێ دە هەڵبژارتنên پەرلەمانê کوردستانê de wê peymanên xwe yên ku bi xelkê Kurdistanê dane cîbicî bike. اروها گوتۆبێژیە پارتی دیموکراتی کوردستان eşkere kir ku encumena serkirdayetiya Partî Demokratî Kurdistan cend pêşinyarek pesend kir û di nav van pêşinyaran de berbijêrkirina Mesrûr Barzanî ji bo posta Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê û berbijêrkirina Nêçîrvan Barzanî ji bo posta Serokê Herêma Kurdistanê. Mesrûrê Mesûd Mustafa Barzanî ku ji bo posta Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê hatiye berbijêrkirin. لسال 1969 ده دایک بویه. ده سال 1985 ده تمن 16 سالی ده بوه پیشمرگه و بجداری ده شورشا گلانه ده کریه. مسرور بارزانی ده سال 1988 ده بجداری کویه بباندور ده دستان خواکرک ده هبو. ده سال 1987 ده باورنامه آمدهی لإیران بدست و آنیه. و لسال 1991 ده بجداری ده راپرینه ده کریه. مسرور بارزانی باورنامه ماستر لبش خوندنا ناودولتی لزانینگاه امریکا لواشنطن به دست و آنیه. و سال 1998 و گریای هرما کردستان او بو ریوبر گشتی آژانس اسایشا هرما کردستان. ده کنگره 12 پارتی دموکراتی کردستان ده جبو سرکردایتی پارتی هاتیه هلبجارتن. او ده کنگره 13 پارتی ده به توای دنگن سرکردایتی پارتی بو اندام مکتب سیاسی پارتی دموکراتی کردستان. ده سال 2012 هم بو راوشکاری انجمن اسایشا هرما کردستان. و هر وها ده سال 2005 ده دزگاه خیرخوازی آبارزانی دامزراندیه قرولکویا گرنگ ده پیشکشکرنا آلیکاریان بسر پنابر و کوچ برانده هیا و حتی وکه ایروژی دزگاه خیرخوازی آبارزانی دکاری خود بردوامه. اروها دامزرینه رو سروک برد امینداری آزانینگاه امریکا لکردستان لدوهوکیه. و مسرور بارزانی بجداری که کاره و بباندور دشاره تروری ده هبو و باوه یکی راست بجداری دسنگرین پیشمرگه و شری هوالگری ده دکر. مسرور بارزانی پیوندین ویم برفره بسر آستی هرمی و ناف دولتی هنه و رولک گرنگ و بباندور ده برفره کرنا پیوندین هرما کردستانی ده هنه. مسرور بارزانی خیزانداره و باوی سی کرو کچکیه و زمان کردی، انگلیزی، فارسی و عربی دزانه. تبگرک نزلال سر کانیه جالیه چکدارن بسر پیدا و هیا جالیه کی و تونال دنوا بازار دتنا کولاندنو جالیه کی دن و جیماین دبندار الکتریکان ده تنا چندن ده و درباره ده ویدیو نتایبت گشت ندست آرکه تدا ولاتیک جه بازار سر کانیه ماینا کو جالیه چکدارن پیدا و هاتی چندن اشکره کرو دست نشاند که ل سوشیال میدیا جی و چند روزه بالاف کردن کو ولاتین بازار سر کانیه ده بجمالن خوا برددن جبر کو تونلن پیاده دنوا مالن واندا درد کبن جبر و یک مترسیه کامازن کتی دنوا ولاتین سر کانیه دو به تایبتی پشتی و نو ویدیو چندنا ماینان دبندارن الکتریک دل بازار سر کانیه ددما بوریدجی پنج ولاتین سویل کو کارمند کولانا تونلن پیاده ده ل گوندوار سر کانیه کار دکرن جبر ورانبونا تونل بسرواندا جنا خوش دزدان
کۆلانە تونەلان لە تەبایە دەبەرن کوردستانە سووریە ژالیە چەکدارن بەسەر پێدەبەتێ ئەنجامدان ئەو یەک بووەجهێ نەڕازیبوون و مەترسیە سڤیلان لە کوردستانە سووریە. بە خوێندنەکە فەرمی ژالیە سەرۆک مەسعود بارزانی و ئەندامە کۆمیتە ناوەندیە پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا عەبدوڕەحمان ئاپۆ گەشتیە هەولێرە پایتەختە هەرێما کوردستانê. Bi xwendineke fermî ji aliyê Serok Mesûd Barzanî ve endamê Komîta Navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye Abdurrahman Apo gihişte Hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê. Merasîmên pêşwaziya endamê Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye Abdurrahman Apo li ofîsa rêxistinê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye hatin kirin û ew yek wê berdewam be ta roja pênçembe. Ji doh êvarî ve xebatkar û siyasetmedar û partîzan û rewşenbîr û ragihankar seredana ofîsa rêxistinê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye dikin ji bo pîrozbahiya serbestberdana xebatkar Abdurrahman Apo. Beriyaniha jî û hevdemî serbestberdana xebatkar Abdurrahman Apo ji zindanên PYD Serok Barzanî di beyannameyekê de pîrozbahiya serbestberdana Apo kir. Abdurrahman Apo di 12 heyva heftan ya sala 2017 ji aliyê çekdarên PYD ve hatibû girtin û piştî salekê û 4 heyvan ji zindanên PYD hatî serbest berdan. سەرۆک مەسعود بارزانی دا سەرکردەیە پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا عەبدوڕەحمان ئاپۆ گەهشتە هەولێرێ بۆی هەلکەوتەیە سەرکردایەتیە پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا داخوایانیەکش بۆی پێشوازیکردنا میێوان و کەسێن پیرۆزباییە سەربەستبەردانە ئاپۆ بکن بەڵاو کرد. داخوایانیە پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا داهاتیەک و لە ناوەندا ڕێخستنیە پەدەکەسێ لە هەولێرە پایتەختە هەرێما کوردستانê ji roja duşemê ta pêşemê ji demijmêr 5 ta 8 şev wê pêşwaziya mêvan û kesên pîrozbahiya serbestberdana endamê Komîta Navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Abdurrahman Apo bikin ew jî ku bi xwendineke fermî ji aliyê Serok Barzanî ve Apo gihişt bû Hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê. بەڵێ تەماشەوان نێژان هەب ئەوەیەکی ڕاستەڕاست مەراسیمێن پێشوازیکردنی لێ خەباتکار عەبدوڕەحمان ئاپۆ لە ئۆفیسا ڕێخستنی یا پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا لە هەولێرێ بڕێڤەتچن نەهاژی بە ئەوەیەکی ڕاستەڕاست وێ لەسەر ئاکرانێ ئارکێ وەرێ پەخشکردن ئەو دیمەنێن کۆ هۆن دەبینێن نەهە باوەیەکی ڕاستەڕاست ژێ جهێ پێشوازیکردنی لە خەباتکار عەبدوڕەحمان ئاپۆ تێنە بە گوهاستن کو تێدا ئەندام و سەرکردێن پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا و چین و توێژێن کوردن کوردستانە سووریەک و لە هەولێرە پایتەختە هەرێما کوردستانê dimînin beşdarî de merasîmê de kirine û bi germî jî pêşwaziyê li xebatkar Abdurrahman Apo dikin. بەڵێ تەماشەبان نێژازێ دووبارە بیراوە بینم ئەو دیمەنێن کۆ ئەوەیەکی ڕاستەڕاست نهاتێنە پەخشکردن لەسەر ئاکرانێن ئارکێ ژێ ئۆفیسا ڕێخستنیە پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا تێنە پەخشکردن و لێ درێ مەراسیمێن تایبەت بە پێشوازیکردنی لە خەباتکار عەبدوڕەحمان ئاپۆ بڕێڤە دەچن داکو پێشوازیە لەوان خەلکا بکنان گۆ لە وڵاتیان کوردن کوردستانە سووریە بکن و دخوازن بە خێرهاتنە خەباتکار عەبدوڕەحمان ئاپۆ بکەن. عەبدوڕەحمان ئاپۆ بە خوێندنێکە فەرمیە سەرۆک بارزانî گەهشتە هەولێرە پایتەختە هەرێما کوردستانê و ئاپۆژی گوتبوو جێ ئارکێرە و ئەو gelek nama derbarê rewşa Efrînê û nameyên xelkê Efrînê jî pêrehene wê bigihêne Serok Barzanî û li gel Serok Barzanî gotûbê jê bike. خیراتنی میوانه بیشکا بکن آخر تکل دو که آتیده میوانه نه هاتنه شانده حزب
الوحدة أهلا وسهلا جوارا خيرات نوالك يا حسين توديه لك مسألة كل ما جاب بابو كانت تشنو ما يكون نقودن جماعتهم بريد أنا كسي نهار بله تماشاوان نیجا دوباره اف دیمنن کوناب آواکی راست لسر اکرانن آرکه دبینن مراسم تایبتن به پیشوازی کرنه لخباتکار عبدالرحمن آپو اندامه کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا کول اوفیسا ریخستنی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لهولێرە پایتەختە کوردستان او مراسم بڕێوە دەچن تێدا وەکە خویایە تەبایە سەرکردە و ئەندام و ئالیگرن پارتیên جوداجودایên کوردیên ڕۆژاوای کوردستانê و بە تایبەتیên پارتی دیموکراتی کوردستان سووریا تێدا بەشدارن بە گەرمی بە خێرهاتنێ لە عەبدوڕەحمان ئاپۆ دەکەن و دڵخۆشیە خوا بە سەربەستبەردانە وی دەدەنە خویاکردن. عەبدوڕەحمان ئاپۆ بە بەخۆندنەکە ئەنگۆ لەسەر بەخۆندنەکە فەرمیە سەرۆک مەسعود بارزانی گەهشتە هەولێرە پایتەختە هەرێمە کوردستانê. ئاپۆژیش ئارکێرە گوتبوو و ئەو گەلێک نامە دەربارەی ڕەوشە عەفرینێ و بنپێکردنên ku li Efrînê ئەنجام دەدەن پێرە هەنە و هەروەها نامەیە خەڵکی عەفرینê jî wê bigihێنێ سەرۆک بارزانî و لەگەڵ سەرۆک بارزانî هەوڵ بدە چارەسەریەکە ji ڕەوشە عەفرینê re bibînin û gotûbêjiyekê li ser bikin. Ev dîmen ku nehatêne xuyakirin dubare ji ofîsa rêxistiniya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya têne pexşkirin ji roja duşemê wate îro heta roja pêşemê ev merasîm wê berdewam bin ji demijmêr 5 êvarî heta 8 şev ew kesê ku bixwaze bi xêrhatina xebatkar Abdurrahman Apo bike ango pîrozbayiya serbestberdanê lê bike karê de wan dema de ji duşemê heta roja pêşemê wate îro heta pêşema bê ev merasîm wê berdewam bibin ji demijmêr 5 êvarê heta 8 şev. Her kesek bixwaze karê serdana ofîsa Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li Hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê bike. دو خوندوانên Kurdistana Sûriyeyên bi navê Zên Besa Mer'î û Elî Şêx Dumer ku li Herêma Kurdistanê dimînin piştî ku xwendina xwe ya qunaxa duwazdan an got amedeyî bi dawî anên niha nikarin xwendina xwe dê zankoyên Herêma Kurdistanê de berdewam bikin ji ber biryara Wezareta Xwendina Bilind ya Herêma Kurdistanê. دو خوندوانên Kurdistana Sûriyê ku li Herêma Kurdistanê dimînin piştî ku xwendina xwe ya qonaxa duwazdan li Herêma Kurdistanê bi dawî anîn û li kolêja pizîşkî hatin wergirtin. Niha nikarin xwendina xwe berdewam bikin. Tevî got biriya sîstema fermî li Herêma Kurdistanê zankolayên hatine wergirtin. اف تقريبا هيفك ونيفا ام تين مراجعات كن موضوع هر تاخير كن وتسويت كن بشكلي ام هيفيت كن بانغا خد جهنا يعني جهاتي يمعني كاربن شار سريكش في مشكله بين مشكله نيا دو طالبات ثاني يعني هاد كليات طبي هولير ده بس دو طالبه سوريان يكجي او كشكامنا يكجي خورتكي كوبانيا هردو جي معدله بلند انينا وقبول بنا يعني حکومت هرێما کوردستانê daxwaza 12 milyon dînarê Iraqî salane dike ji her xwendevanekî. Beramberî rêpêdan ji bo berdewamiya xwendina wan. Lê her du xwendevan jî karîna wan nîne govê hejmara pir ya pereyan bidin. Hevdemî gorêxistinên UNICEF jî tu alîkarî pêşkêşî wan nekir. پشت چیم توماره و دریب لتوماره مرا گوتن خلق سوری نامشه نظام سیستم از کلانی مخونه تنه دبی هر سیستم پارالیل سیستم پارالیل یعنی دبی سال 12 میلیون بدی 6 سالن که سال 12 میلیون بدی وقت اشتاج جبو من یعنی شاشه یعنی نقراره کی
ظلمت زانی شانی یەکێتیە خوێندەوان و جوانên دیموکراتی کوردستانی ڕۆژئاوا هەولên خۆیان جددی دike ji bo çareserkirina rewşa her du xwendevanan lê taniha hewlên wan bêsûd e. وبالفعل كتابك هات اشترى مكتبه كاكني شيرفان احمد كسروكي ديوان الانجمن وزيران وبريار هات موافقه بديك وتداجي ذكر بو انه بهيج شويك برا الطلبه ميرو جافا ناي قبول كرن اف بابت ما كتاب معاني وزارتي ووزارتي براستي انظام كاتشبس جريكا يعني كابس جريك شي اف كتاب نعم مات بشتي هناك نفسي في نسخه ما برا وزاره انما برا رئاسه جامعه جي رئاسه جامعه طبي بتايبتي مقون وبابا بتولوها وطلبي ميرو جواب باعتبار بنابرن خوندن و پرورده مافکی سرکه ج مافه مروان لینها مافه وان خوندوانان وندا بویه دناورا آلین برپرس د حکومت هرما کردستان و ریخستن ناو دولتی ین تایبت بروشا خوندوانان پشتی 12 سالان جی کار و خوندن وسطای بونه نها خوندوانن روز آوای کردستان خوب پارد بینن جی خوندن لهرما کردستان بتنه لجادانه لهوی بریارکینه و پشرو جوان گش بکه شبوی برنامه آرک رامان حسو هولیر پشت بویرا خانقاندنا دو کارمند درگاه پیشقابوری دنا بر هرما کردستان سوریه دا ریببریا درگاه سینور بریار داکو و گوهستن دنا بر هر دو آلیان دا بریا ایدی پاسان وری کرن تماشاوان اجاج بوی گوتوبیجی که بهتر و روناهی قسنا که بهتر لسر کشا خواندبانان کن کارن خواندنا زنگی لهرما کردستان بردوام کنج بر بریارن وزارتا خواندنا بلند هرما کردستان حال استیدیو خواندبان علی شیخ دمر لگرمنا هروها مامستا احمد محمد امین برپرسه کیتیا خواندبان و جوان دموکراتی کردستان روز آوا لقی هرما کردستان الاستیدیو میوان منن کاک علی جمت دست به بکم است خوازم دجمنو تماشاوانان را روناهی بخسر کشا خوا چاو دست بکر چاو نات نه آگادار کرن هورگولین و بریاره و کشه جمار بدخویا کرن بريجيا سلافج وراوج كانال ار تي في را گالاکس باس دو کسی خواندوان خلکی روجاوای کردستانی نه ما ویداری خواند یعنی خواندن ویداری حکومت حریم کردستان یعنی کتابخانه ویداری سال چونی یه سال در باسوی ام پول 12 بون درخواست یعنی هر دو کا معادله که گلکی باشونی هات ام ل کالج پزشکی قبول بون ل سیستم آزان کولاین اوی سایت اوی وزارتی تمی تسجیل دکید داری ل زانکوی همو حریم کردستانی قبول دبی ما تسجیل کل و ام ل کالج پزشکی قبول بون پیش ام چون تماره کالج پزشکی جو ام تسجیل بکن ل پزشکی بو ما گوت اون نکانن تسجیل بکن بون خلکی سورنا دبی اون هر سیستم پارالل بخونن سیستم پارالل جدید یعنی سال 12 میلیون 6 سالان یعنی 72 میلیون واتشتا جبوم یعنی قراره که نه واضح بو متخاص جاره گیدنه ندانه خویا کرن جبر چه ابریار هات استاندن یان گو بتن جبر هون کردی سوری نه پنابرند به هون هرن پارالل بخونن گو پیش تمام گو حیر کست نب جنسی عراقی الجوی تنه دبی شی سیستم پارالل بخونی اما واتشتا لزانکوی صلاح الدین تنه تمام زانکی هولی پزشکیه سرمتنه يقطع بقى تنه دخان دوانه سرمتنه يفتشتا طبق بويا يعني ام دخوازن و وزیر پروردهی بارا وزارت پروردهی بارا جارا گیدنی اف کسی گو سروی طاوله رودن و قرار دیدن جارا گیدن مزه بکن حال ما ببینن گو بریار جه وزارت خواندنا بلند هاتی خوار گور اگدارین تا وزارت خواندنا بلند هاتی دوی نامشی اف کسانا لکولج بخونن تنه بسیستم پارالل باش ام جی بخواد نظامی السیستم وزن کلان قبول بونه باشه كاك علي زي باش ما جم مستحمد ومستحمد اگر وكو برسي يكيتيا خواندوان و جوانين ديمقراطي كردستان روجاوا چه دوفچون وكريه درباره وكشه جبرچه افكشه لويزان كويل درست بو وكرن كو انغو بريار وكال غورزانياريان بريار هاتي ستاندن كو هر دو خواندوان جه كلي جورنا دركرن انغو فاصل كرن دەستپێکی سپاسیاتت کەم و سپاسیا ئارکتیویت کەم گرنگیەکدا vê بابەتێ ڕاستی ئێمە وەکو یەکتیا خوندەوان و جوانە دموکراتی کوردستان ڕۆژاوا ڕاستی دەستپێک پزگرێک هەبوو کە پزگرێک ڕاستی نە ئیساڵ هەبوو ئیساڵە چیتە تقریبا پزگرێک دەرکەت گۆ بریارێک هەبوو ئەو پشتی ئەف سیستەمی ڕاستی پەرەلێل یعنی کە داکەتە ناو سیستەمی کوردستانیدا ئەو تەڵەبێ چ تەڵەبێ دەروی ئیقلیم بن دوێ ببنە پەرە
فبراستي قالك حالات ايه طلابي ايمي نقل كدهاتن السروانا كي دسبيك تطبيق كرن انه طلبي نقل بين دفي ببراب خوين باعتبار دربي اقليمين رابو هنجي ما وكو اتحاد راستي وكي ديجي لقال مكتب بيونديا وكل البارتي الديمقراطي كردستان مع استاذ سعيد عمر بتايبتي ومع استاذ سرحان راستي ما تواصلي خو مكتبك كاك شيرفان ركر جو بريار قدر كيف استثناء كش طلبي مي روش افارا جو اف بابتها هناك بحل كرن وطلبي من رجاء استثناء بين كرن جو بحل كوين وبالفعل صالات شوي ده صاروا حفظه هيفاد دوا بريار دركت واعفاء كات بشكل رسمي انه طلبه مي روش افا بيتش شبك برجوان ايغرتن دفن توقيعان شيفان احمد كوك سروك ديوانا سروكاتيا هرمي عفوا انجمان وزيران باش كاك احمد او بريارج بو سالك خوند نبويان قشتي بو بو سالن دوايوجي بريارك قشتي هات انه طلبه مي روش افا باعتبار بنابرن سيستم بنابر بني ده اكيد نظام تعليمي جمهوري كي بلاشا باعتبار بنابر هذا تعميم مكرن وبالفعل كيف ما هات وطلب بحالات بيشار سكر ايصال او بابت طلب اذا او قرار راستي وكم قلتي كقرار دركت هذا وزارته خوني بلد بس اف قرار راستي نهاد عمان صارت شويه هر محاولات كان قرار بيت تعميم كرن انزا سببنا كيتشيا في نفسي اشكاليه كطلبي دربي اقليما اف بسكريك درخ كليا وكبجن هوليري طبي بتايبتي سيرفي ما مدوي كار كري جنا بس حالاتي نقل حالاتي ايجو سر اساسي بكلوراج تقديم كن دفي او ناجي بهربت ما متابعه وراكر طيب سونجي فاي افنا قدر يازان كولاين دهات نقبل كرون باشكالي دبي افنا كي بريار تابعي وزارتي رابو مدي سمودو هات شون وزارتي ركر مغو اف حالاتي فا طلبها هي فبريار هي اعفاء هي قوت اف بريار شامبيونه كتيا غرك متابعات كن بيو ان بلكي يو ان رعايه تابكي بلكي مثلا ما ديبكن رب مخوك هذا يو ان جي بشكل رسمي مدى خاص واكر يو ان جود اف باعتبار سيستمي هريما كورسم سيستمي اذا كلها تقبل كرنش مو يو ان فا نهاتي قردان ثاني شيء من حاوناك هي من حاوناك سر 4 صاليه كليه طبي 6 صاله نكار رعايتها وبكن خاصه المبلغ يقو دعوت كان كدوازده مليون تكي دفترك يعني $10,000 مبلغ ضخم احمد لغوري بريارين هريما كردستان سيستمي اگر هاتو زان كولا انتهاتي ورغرتن ما في توقي ما في هر خندبانكي هريما كردستانيا كاس نكاري گوتنکه بۆ تەبیژیان گویا سایەکێ تایبەت عن بریارێکە تایبەت بێت تەدەرقی ژبەرچێ ئەف دوو تەڵەبەیان کورد بەس زانکۆ طبی یا پزیشکی لە هەولێرێ ئە بریار دەرکردی و پابەندێ بریارێک و ئەعفا هاتیەکردن نەبووە متابعه مكر بمشونا ما سروكي زانكو بزشكي وجيغري سروكي نك تايبات بحالات طلبان بير روشتن كدكتور حوري دكتور دارا ما متابعه بوضعنا كيركر كاتش ما دوج اف بريار تابعي وزارته في اول جمانه كي بحال كرمنا كي جماعه وزاره اجمر قوتي طلبي دربي اقليم طلبي سوري بنجد في براب خويني عن بلا يو ان رعايتنا كيبكي ما شو جمانه كي ما جو يو ان حالتها يوليه وزاره كوليه كاتش بكن اجا از نظام بشتي متابعه ما بردوام راستي نها بحثت كن انه لجنه شكريه السفي موضوعي قرارك نهائي بدن اجا كوبيجن متابعه ما يسيدا ومحاولات ما يسيدا راستي انه اف قرارها كتشتك بكرن بزوتين وقت جبر وكو سروكات يازانكو يعني وقت وانا تقريبا في نزيكي زيدي هيفكي سركتي اگر ممكن في تشنجا راجي راستي وكسروكات يازانكو مجال جدا انه حتى في بيشنبي اگر قرار هات نهات بلكي قرارك فصل داخل فمحاولة كن انه بزوتين وقت السيرفي موضوعي بيسكنادن وجبر له راسي اعلام كتاخته ده مقبل كي ضغطك به بزوترين وقت قرار در كبه چترا وضعي فهردو خوندوانا ولو بسربه ودوري خوندني كفن صالح كام سروه كاك علي شما جم كاك علي داخوازاتا جالين پەیوەندیدار ئێن کوردێن ڕۆژئاوا بەرپرسیار کوبکاربن ڕۆڵێکێ دێ چارەسەرکردناوێکەشی دەبین ئالێن پەیوەندیداریان هەرێما کوردستانی چییە؟ دخوازم يعني امهيرو كسن پنابر بونه مخا كرد روجاوانا باجر یکمین مگوت امهرم برای خواب بدن پشتی سوریه مگوت امهرم باشور کردستانی بخال کمه دم همات الفدرالي يعني اف مشكله وصل بما شيبون دخوازم ما هيرو وزارات خواندنی بلند جارا گیدنی الحال امام مذهبی که بنیره چما جبو حف هر دو خواندوانان وصل بود جارا گیدن بنیرن حف قرار گیدن پرسیده گیدن جبو مداخلن يعني هفرو دم مانگ بونه کلیج دست بکریه همو محاضره دهن و در وصل بن وقتی میجی کاتی میجی گلک کمایا جبو امور الفصل كرن ام تخوزن بيابي زوب بجن بوما اشا كاك احمد داوين حولين وا گهشنا كودرش بوي درخصنا برياره كانود في دربردان گو چاره سريكا بنبر جويك شيره متابعه بواره انه وزارته على اساس لجنه وانا كي
كبدسي مدير عام ونائب وزير على اساس صار الموضوع انه بريارك نزيق به فاما تقريبا شبه يوميا من الوزارتين يعني متابع الموضوع له وان شاء الله بزوتيجي وقت قرار درك باش براسي حول ما متابعات كن حتى بزوتيجي وقت افبي اگر نبو يعني نظام شارك الترناتيف بديل ويناك بريار دركرنا نقول فصل كرنا ودرك براستي ام متابعات كن انه براستي بسروكات يزانكو موضوع بشكي بهنا 5 سنه للموضوع موضوع بك حتى قرار دركبي ضغط عم بيهتر سر وزارته اگر وزارته بريان ها دركات بيكون يقلق باش بيك طلبه كاربن بالحق مردم اگر نبون براستي اخر شهر ما بين الكابينه نو بي تشكيل كرنو وقرار صالح قندن وهري يعني جبروا هناك راسي مزجموجي مدع خواص ذكر الحكومه هاري ما كردستان وبشخصي كاكنيشيفان برزاني راستي كدنجي ما بكي سوتري وقت او جيب كبي سر خاطي دغو في بابتي راسي چار سر كجبر خوندواني ميرو جاوا كوكو حكومه كردستان بيجي امن برابر ام خداني كوكبجان الكردستان نمهوانم خداني هناك نغو چاوكي مصدر راسي الموضوع ميزيني وبيحل كر باشا كاك احمد بنرنيتا اگر هي ابريارا كوزان كوا طبيه هولي درخستي لتبع باشن زانجها صلاح الدين ورنا وري جيب جكرن باورك اگر اف قرار جيب جيب وتشار سرينها تكرن وبي وكبجن ريك الجامعه ديراجي جو صاله بيدا او جي نفس حاله دعوه خوازه برا بكر نظام برا بيخول فهمت خوازن ام موضوع بحل كرن كصبا موضوع ب صافي كرن وكي تجي من بي ما جنكر انجمان وزيران دراستيجي ما متابعه كريا دي سنه مكتبه كاكنشيفان احمد او بريارك دي دركبي وبحيث بريارك عام موجه الجامعات رجي وزاره تجي انه قرار دركبي قرار الجمهوريه كيجي جرك يعني ظهرت سيروجاجا او جي قرارك دركبي قرار دركبي استناد سروي قراري وجفيدا وقبل جفينا قبل جناغو تشي والوزارتي بقينا حل كاين وموضوع هنا كبيت شرا سكن وكاربن خوشكاوي بي برو بي بزغريك خونا خبر دام باشا قالك سباز بوي مامستا احمد محمد امين بربرسيكي تيا خوندبان وجوانن ديمقراطي كردستان روجافا لهريما كردستاني هروها قالك سباز جبوي خوندبان علي شيخ دومار كول استوديو ميبان بون قالك سباز نونرا شابيلا بشروجا كرد لهريما كردستان اسمهان داود جاركيرا راغاندكو او نها هولين جديد كان جبوي يا كريزيا شابيلا كرد لسوريا بهردو بشن خو دیار کرکو و ددمک نزیک د جوینک د به درباره د لاولرا پایتخت هرما کردستان ورل درخستن سه كردن سوريا وكا نونرن رخصتنان لكونفرنسا كومالين كردن ألمانيا ده بونا اندامن انجمنا ريبريا نافنديا كوماليا كردستاني لألمانيا سه کردن سوریه تبلی انجمن ریوبریا ناوندیا کومالین کردستانی ل آلمانیا بون. کنفرانس روندا کردی ل باجار فرانکفورت آلمانی دبن درشما مافین کرد جبو آواکرنا دولت اکثر بخه ل باجار فرانکفورت آلمانیا و لسر داخوازا انجمن ناوندیا کومالین کردن آلمانیا بریوچو. کنفرانس با آمدبونا نونرین کومالین کردی و رخصتن جواکا سویل یا کردستانی و یکیتیا جنین کردستانی و یکیتیا خواندوان و جوانن دموکراتی کردستانی روجاوا لباجار فرانکفورت ده روجا شمیه با آوای کی برفره هات لدرخستن و جبونا هلبجارتنا انجمنک نو و برنامه اوی انجمنه گوتو بیش بکن و پلانین کار و پروگرام انجمنه دارجن و کار روندا کردی و کومالین کردی لوی باجاری ریگ بخن. کنفرانس به سرشتا نشتیمانیا کردی ای رقیب دست پیکر و پشتره 20 خولکی بیدنگ لسر جان شهیدین کرد و کردستان راوستیان. ده کنفرانس ده سرباری انجمنا بری سی اندامندن لی زیاد بون. او جه هر یک جه کووان خلف نونری یکیتیا خواندوان و جوان دموکراتی کردستانی روجاوا احمد شیخو نونری کومالا خوایبون و نجاح هیوو نونرا یکیتیا جنین کردستان سوریه. دبشکی دنیه کنفرانس ده فیلمک سینمایی درباره پهلوانیا پیشمرگه لشر دجی داعش هات نمایش کردن و هر وسا گوتنا سروک کومالیا دوستاتیا کرد و آلمانا لهولیر دکتر هیمن عمرجی هات خوندن. دداویا کنفرانس ده بریار هات ستاندن با اوایک فرمی داخوازا مولت ج حکومت آلمانیا بکن و هنک پرسن رخصتنی هاتن گوتو بیش کردن و چند کمیت هات آواکرن مینا کمیتا ژنو کمیتا شورمندان کوپکتی یاساناسان و اکادمیناسان به سرکاتیا نویسکار و روزنامه‌وان عبدالله جندی و هروسا کمیتا راگهاندن و یا جوان و خواندوان و روشنبیری و هنریجی آوا بون.
ایران واشنطن سمال گروپ جبوی دیارکرنا چارنویسا کمیته دستور سوریه دجوه و بریاره چارنویسا ویل گوری بریاره انجمن اولهی به 254 وری چاره سرکرن. سمول گروپ جبو گوتوبیجن درباره کمیته دستوری ده ایرو لواشنطن دجوه. ایرو لواشنطن جوینا برپرسین دولتین بناو سمول گروپ بریوه دچه و ده هول بدن یک هلوستی درباره کمیته دستوری ده نشان بدن و ده چارویسا ویجی دیار بکن هفده مه و گاستنا دوسیا سوری جی جه دست شانده نافدولتی ستیوان دیمستورا بو بالیوز نرویجه جر بدرسون. بریاره ایرو شانده امریکی بو سوریه جیمز جیوری سروکاتیا جوینا هفشانین خواه ده سمول گروپ ده بکه. سمول گروپ هر یک جوالاتین بریتانیا و آلمانیا و عربستان سعودی و مصر و اردن لخوا دگره و اف جوینا دوی ده هیاما دو هفتیان ده دکه پشتی را دستکرنا دوسیا دروه جعالیه ریوه بریا سروک امریکا بو وزیر دروه مایک بومبیو و دوسیا سوری بو جیوری. جعالیه خواه اندام پولیت برویا پارتی دموکراتی کردستان سوریا و جگری سروک هفپیمانی نشتیمانی سوری یا هزن شورشه و اپوزیسیون عبدالباسط حمو درباره جواتا ایرو یا سمول گروپ لواشنطن ده دما بجدار بوناوی ده هفپیوینا آرکه ده گوت ده دوسیا سروک یا جوینا سمول گروپ چار نویسا کمیتا دستوری به و لگوری بریار انجمن اولهی 2254 به. گوهرتنا دیمستورا جی داویا وی مهته یعنی سرساره دريش كرن جيرا ما هكي جبوني دستورة حتى أنا هولدان دكي صرنا خستيا لأب جواتا الواشنطن هلبت جبوني أو كارمن أجندي خب من وهذا البندي خو قش بكن دا جبوني باندوري لسوريا بكن وبلز أمريكا دخوازن وناطي أوروبا جي تايبت إيرو جبينا بوتين وميركل جي بونيس آيرس العمر نشتن دعوة كرن قد في كوميتا دستوري تشيبي هلبت قوقتي كوميتا دستوري براغاندن ودس بيبكي و چاره سریا سیاسی نو کا پروساوی دست به نمبر سویا ل بگمان افجی وک امریکا و حلفاء و دو خوازن انو چاره سریا سیاسی نمبر سوریا لګورو شرط و مرجع امریکا و دولتين هاولا بنده و بن سیوانا جنیو ر لپیشیا روسیا و ترکیه و ایران بگرن دجبونی مسار استانه به مسارک سیاسی به او مسار پروسه لشکری بو بلغ اتفاقات في شارع حلب الهب كرن و بروسه بردوام كر البت بانجام دركتنا وجهاتي وهنا كي روش بهتر زلال بيو وتايبجي مساري ادلي بجي سرك اماري تركيا خوستيج بوتين جوينا كديدا دارخي دیمستورا پشتی کو ارگرن جه هر سه دولت گرنتور جه جوینن اسیتاناره لسر لیستا حکومتا سوریه کو پنجی بربجه لخوا دگره و لیستا اپوزیسیونا سوری او جی پنجی نامزتی لخوا دگره لشامه دیمشقه لیستا سیم یا کو پنجی بربجه لخوا دگره و نوینرین جواکا سیویل را رد دگر لگور آژانس راگاهاندنه واشنطن جی جعالی خواه فشار لسر دیمستورا دکه داکو داخوازا جوین کمیته دستوری لگور خشته کی دمکی دیار بکه و لگور او لیستین کو هاتن آماده کرن به کو هیویا راز کرن و اره کرن شامی راوسته لی موسکو جعالی خواه دم جبو جوین کمیته دستوری رد دکه و ناخوازه دم جیره وره دیار کرن. د داویا هیوا اکتوبر ده جوینا چارقولی دناورا روسیه و فرانسه و ترکیه و آلمانیا ده بریار هات استاندن نکو کمیتا آواکرنا دستورا سوری بریا داویا و ساله وره آواکرن. جدرکا تایبات جنابچه جنرسی اشکره کر کو دو ایباری ماینه که چندی دنه و برهلگره که ده کو سر به چکدارین احرار الشام و بود تقیاو ده هنجامه و تقینه ده حفت چکدارین احرار الشام بریندار بون. همان جدر سربار کرکو او بریندار جبوی نخوشخانه که ترکیه هاتنا با گوهستن لگوری همان جدر او تقین ده چرچوه ناکوکین گروپن چکدارین لحفرین دمینن لسر دابش کرنا کلوپل دزی و تالان کرنه کو جملت عفرین ددزن. وزیر دربه ولات روسیا را گهاند کو امریکا لسوریه کارتا کردی بکارتی نیو لیستوکا کا ماترسیدار دلیزیو او یک جالی روسیا و نای پجراندن. وزیر دربه ولات روسیا را گهاند کو ولات امریکا لسوریه ده کارتا کردی بکارتینه و دخوازه کو گوهرتنان لدورین کردستانی لروجهالات چمیفرات درست بکه و او یک نای قبول کرن ج امریکا را.
سێرگی لاڤرۆڤ وەزیرê derve yê welatê Rûsya di hevdîtinekî televîzyonî de ji paytexta Arjentînê Buenos Aires ragihand ku tiştê ku li Rojhilatê Çemê Firatê bigiştî bi serpereştiya Amerîka tên kirin nayê pejirandin û Amerîka berdewamyek bûna xaka Sûriyê bin pê dike. Lavrov serbar kir ku welatê Amerîka bi sedan milyon dolarê Amerîkî li ser avakirina Rojhilatê Firatê di nav de deverên Kurdistanî serf dike di hevdemê ku deverên dibin kontrola rejîma Esed de paşguh dike û tu giringiyê pê nade. Wezîrê derve yê Rûsyê eşkere kir ku Amerîka dixwaze dezgehna hikûmî nû lê deverên Kurdistanî li Rojhilatê Firatê ava bike wekû bedîl jê dezgehên bi ser rejîma Esed ve û dezgehên ku niha li darin. Di hevdemê ku bi pela Kurdî an û karta Kurdî dileyîze li deverê tevî ku karta Kurdî karta herî metirsîdar e ji ber ku metirsiya Kurdan li ser Tirkiye û Îran û Iraq û Sûriyê heye. Siyaseta Amerîka li gorî pesna Lavrov nayê pejirandin û nabe Amerîka bin pêkirina yekbûna xaka Sûriyê bike. Lavrov di heman demê de dazanîn ku her yek ji Vladimir Putin û hevşanê wî yê Tirkî Recep Tayyip Erdogan siyaseta Amerîka li Rojhilatê Firatê bi taybetî bi karanîna karta Kurdî li deverên Kurdistanî li Rojhilatê Firatê gengeşe kirine. وزیر derve Rusya ji kanaleka Rûsî re eşkere kir ku serokê Rûsya Vladimir Putin û serokê Komara Tirkiye Recep Tayyip Erdogan li ser hejmarek pêngavan derbarê rêkeftina bajarê Idlibê rêkeftin. وزیر دربه روسیه راگهاند که سروک روسیا ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان سروک ترکیه ریکفتن لسر پنگاو نو درباری جیبجی کرنا ریکفتن دورابی چک لباجار ادلبه یاکو ده حفده ایلونا بوری ده ادنا برا ترکیه و روسیه ده هاتیه امزکرن. سرگی لاوروف وزیر دربه روسیه جی کانال روسیا یک را اشکره کر که اردو سروک پوتین و اردوغان درباری ریکفتن آوا کرنا دورابی چک لباجار ادلبه ریکفتن لسر استاندنا هجمارک تدابیرن توند اجباری گری کرن لپیش انجام دانا ایریشان لسر باجار ادلبه جالی گروپین تروریست و تاکو ریکفتنا ادلبه تیک ببین. لاوروف روها سربار کر که اردو آلی ریکفتن لسر پنگاو نوش بوریز گرتنا همان ریکفتنه به کو لاوروف وان پنگاوان اشکره بکه. جه دما انجام دانا ریکفتنا باجار ادلبه هیزن رژیم اسد دبن پیکرین خود لسر باجار ادلبه ده بردوامه و روش بروج ریشن خوازی ده ترو تونتر دکه کوجالی خوجی گروپین بسر اپوزیسیون سوریه و برسوا ایریشن رژیم دیده کو اویه که بو صدمات در بدربونا به هزار مالبات برف دورین آرام کولگوری آمارین جواکا سیویلش کرکریه کو پرانیا خلکن کو جباجار ادلبه در بدربونه خلکن باجارو که جرجناز و گنده التحبون ردوی درباره ده جانسا رویترز یانو چیان را گهانده که ده جوینا کودنا برا پوتین و اردوگان ده للوتکای ارجنتینی هاتیه انجام دانه سروک ترکیه پیشنیار لسر سروک روسیه کر که لوتکای کدن وره انجام دانش با گنگ شکرنا روشا باجار ادلبه. جا علی خوجی وزیر دربه ترکیه مالود چاوی شغلو را گهاند بو که اگر گروپین تروریست و تندراوه ین لادلبه دمینن ریکفتنا سوچی بن فکرن دو ادمه ده و حکومت ترکیه با وایک راستقینه و دستوردان ده باجار ادلبه ده بکه. نونر هزن روسیه لسوریه دبشه کو چکداران رژیم اسد کارینه لسویدا به صدام چکدار داعش جناب بن اولیگ ماکا ریفیتش نونر هزن روسیه لسوریه راگهاند کو اپراسیون که ده چکداران رژیم اسد ل پارێزگا سویدا کارینه 207 چکداران داعش بکوژنو چندین چکن جور بجور جالیه ولاتین بیانی و کوهاتنا درست کردن دست سر بکن هروا اولیگ سربر کرو گوت کو اپراسیون ده کشو هوای که تم ده هتا انجام دانو ده انجام دهجی چند انبارن خوارنین چکدارن داعشی هاتنا جنبرن. سیاست آزار ولاتین سوریه جبوی لشکری رژیم نچارتین خواستن جدرن سر به اپوزیسیون سوریه ورا گهاندن کوهن لیسته گهشت نوان تیدنا به هزاران جولاتین سوریه انجه دبرن لحب هاتن نو جبوی لشکری رژیم نچارتین خواستن جدران اروها دان زانین کو رژیم به هجمار کلمتین گرتن برانبری وان کسان لدبرن گندوار شامی و قوطه روشالاتو بجار التل رابون.
ڕژێمە ئەسەد دەبێژێک و هەڵپەیمانیان ناودەوڵەتی بە سەرۆکاتی ئەمریکا بە بۆمبەبارانکردنا گوندەوارێ حومسێ تۆمەتبار دەکێ و هەڵپەیمانیان ناودەوڵەتی وەیەکەی ڕەت دەکێ. رژیما ئەسەد هەڵپەیمانیان ناودەوڵەتی بە سەرۆکاتیە ئەمریکا تۆمەتبار دەکە و دەبێژە کو هەڵپەیمانیان ناودەوڵەتی بە سەرۆکاتیە ئەمریکا هێزن وێ لە گوندەوارێ حومسێ تۆباران کردن شالیە خەڤە هەڵپەیمانیان ناودەوڵەتی وەیەکێ ڕەت دەکە. ئاژانسا سانا یا رژیما ئەسەد لە سەرزارێ رژیما سووریێ بەلافکرد و شەڤابووری دەمژمێر هەشتێ ئێوارێ هەڵپەیمانیان ناودەوڵەتی بە سەرۆکاتیە ئەمریکایە هێزن رژیما ئەسەد لە چیایە غوڕاب لە باشوورێ سخنا یا گوندەوارێ حومسا سووری بە هەژمارە کروکێت تۆباران کرد لێ زیان تەنێ مادی بوون. ژالی و خەڤە هەڵپەیمانیان ناودەوڵەتی بە سەرۆکاتیە ئەمریکا ڕاگەاند کوێ چەکدارن ڕێخستنا داعشە تەرۆریست لە بیابانە سووریێ ئارمانج کردە نوچەیە رژێمێ ڕەت کرد. ئەژانسا رووسیا تودەی لە سەرزارێ بەردەفکێ هەڵپەیمانیان ناودەوڵەتی کۆلنێل شۆن ڕەیان ئەشکەرە کرد کو هێزن هەڵپەیمانیان ناودەوڵەتی بریا عێریشەکە ئاسمانی لەسەر جەهەکی داعشێ کاری بوون سەرکردەیەکی ڕێخستنا داعشێ بناوێ ئەبولعومەرەین هەژمارەك چەکدارێن دنجی ئارمانج بکن بۆ کوژن. هەر لە گۆری ڕەیان داخویانی کو ئەبولعومەرەین جهێمەتە سوێ بوو لەسەر هێزên هەڵپەیمانیە هەروەها دکوشتنا وڵاتیە ئەمریکی کو لەشکرێ بەرێ ئارتێشە ئەمریکی بوو پیتەر کاسێج تەوانبارە gelek zindankiriyên di zindanên Daişê de li sêdarê xistne serbarî ku ew kesê terorîst serkirdeyekî pilebilind bû dirêxistina Daişê de tekez kir ku êrişên hevpeymaniya navdewletî berdewam çekdarên Daişê li Sûriye ermanj dike. Ev ne carayek me ku rejima Esad hêzên hevpeymaniya dewletî bi armanjkirina hêzên xwe li Sûriye tomat bar dike. بله تماشاوانێژە بولتەنە دەمەژمێر شش یا تایبەت بە نوچەیان ڕۆژاوای کوردستانە ژە ستودیۆ ئارکی هاتە پێشکەشکردن هەرشاد بن.